Alamunja okhokho umede ngimntubantuba ngafika la ekhaya kubaba kumnyama ngithenga imoto ngahambe ngazo ngakubika lokho ubaba wangiprofita ngemilanga ngihleli lapha wathi angize lapha phambili ushuthi wayibona ingingami wangitshela wathi wena mfana usazogibela imoto futhi hayi imotshwana Amen. wathi ngonyaka odlule phambi konyaka odlule ngathenga iMercedes Benz ngahamba ngawo 2 years ngo-October yangena kwi-accident ngabuya ngazosho kubaba ukuthi imoto yami ingene kwi-accident kodwa ngiyaphila ngicela ukuthi bengikhokhela be-insurance wathi ubaba bazongikhokhela ngesikhathi sile emzini kababa akuphelanga inyanga insurance yangikhokhela imali enhle kakhulu engengiyisho ngathenga imoto entsha ntsha from garage ngihamba nge-Renault Kwid entsha namhlanje. Camera, angibonanga camera. Can I see the camera? Epi.